Este rero bari gukina umunsi wa karindwi wa shampiyona, nabwo tuzagaruka kwa mbere tubabwira uko bimeze. Hanyuma hari abasifuzi b'Abanyarwanda batatu bongeye kubona designation cyangwa se gusifura imikino mpuzamahanga. N'umukino uzahuza ikipe ya Al Hilal Sport Club yo muri Sudani na Kenya Police. Umukino uzabera kuri Benina Stadium saa 12 ku itariki 24 z'ukwezi kwa 10 uyu munsi. Nsabimana Celestin uza kuba ari hagati mu kibuga. Mutuyimana Dieudonné araba ari umusifuzi wa mbere wungijeho ku ruhande. Hamis Ndayisaba Saidi aza kuba ari umusifuzi wa kabiri. Abo bose n'Abanyarwanda, urumva ko ni ibintu byiza. N'abasifuzi mpuzamahanga babonye n'umwanya rwose wo gusifura. Uwambaye agapira gatukura mureba ni Nsabimana Celestin araza kuba ari hagati mu kibuga muri uyu mukino wa CAF Champions League. Uwundi mureba wambaye agapira k'ubururu ni yitwa Uwikunda Samuel, n'umusifuzi rukumbi w'Umunyarwanda uri ku rutonde rw'abasifuzi bazasifura imikino y'igikombe cya Afrika kizabera muri Maroc guhera mu kwezi kwa 12 2025. Niwe wenyine w'Umunyarwanda wabonetse kuri uru rutonde. Urumva rero ko bitoroshye, ariko ubwo congratulations kuri Samuel, azahagararira u Rwanda mu mikino ya AFCON 2025. Urutonde rurerure abasifuzi benshi hafi 101 bwo basifura mu byiciro bitandukanye. Umunyarwanda umwe niwe washoboye kujyaho wenyine. Ku munsi w'ejo twabigarutseho ko Rwanda Premier League yamaze kwemeza ko aya makipe atatu yo muri Sudani azakina muri shampiyona y'ikiciro cya mbere mu Rwanda. Hatagize igihinduka aya makipe rero uko ari atatu azatangira gukina nko kuri juni ya gatandatu. Rwanda Premier League iri kubikoraho ngo irebe uburyo yakwa adjusting fixtures, haze fixtures nshya irimo aya makipe. Hanyuma aya makipe azakina ibirarane imikino 5 azaba atarakinnye, bazagenda bayifixamo hagati mu cyumweru igenda yakina kugeza imikino ishizemo. Ko birashoboka ko ikipe yagira ibirarane 5 bibaho kandi bikagenda neza, bikabikina bikarangira. Hanyuma impamvu nyirizina rero kwemerwa ko ubusabe yurebye ubona haziyongera abafana kuri stade, kumva ko aya makipe atatu akomeye yo muri Sudani yaje mu Rwanda. Al Hilal zose zikaba ziri hano, ntabwo ari ibintu byoroshye. Ikindi igira umufatanyabikorwa wari usanzwe n'ubundi yerekana aya makipe yo muri Sudani ni shampiyona ikomeye, byanze bikunze azaza yikurikiye nayo mu Rwanda akomerezeho. Hakaba n'ikindi gikomeye kugira competition ikomeye cyane muri ligue, amakipe agakubitana n'amadi makipe